A šta misliš, u kojem svijetu sad ide ta barska scena i koji su neki noviteti koji se događaju u zadnje vrijeme ili će se događati u budućnosti? Pa gle, dosta je to, kaj velim, dosta se sad to kulinarstvo prebacilo u barmenski svijet i jako puno se kuhaju sirupi, jako puno se kordijali rade, znaš, one takve neke stvari koje do sad stvarno nisi imao, znači evo, ne znam, ja bih volio uvijek pohvaliti ako ćete doći u Split, bar sistema od Antea i od ovog dečka bar, to je bar koji mi u Hrvatskoj još, ja mislim, 10 godina posljednjih nećemo imati. To je nevjerojatno, kakve dečki aparate, ja mislim da, ja možda lažem, ali ja mislim sigurno preko 15-20 tisuća eura aparata samo imaju. Znači, ja se sjećam Teja kad mi je došao i donio mi čašu za vino koja je bila voda, daj probaj, i pomiriši. Višem vino, probam vino. Znači, ona ima aparat koji je taj koji mu izvlačimo boju, izvlačimo sve, ostavljamo okus vina, ostavljamo miris vina, znači ludilo, teško, Tako da, na primjer, evo, ako želite nekad vidjeti totalno drugčije, bar sistema, dođite tamo, sjedite na šanki i uživajte, jer dečki su wow ispred svih i velim, to je, ja mislim, nekakva budućnost. Znači, ti nekakvi uređaj ili... Pa i to i takav stil koktela, znaš, di se sad traže neke esencije, se izvlače iz svega, di se ubacuju nekakvi totalno ludi, čudni okusi, znaš, boje se mijenjaju, di ti iz jednog negronija koji je i dalje negroni, ali potpuno bijeli, znaš, ko čaša vode izgleda, i to je neko teško ludilo. Samo kad opet ne može to svaki, ja u blendu to neću nikad moći, jer ja nemam niti malo prostora neke kuhinje ili nečega da imamo. Mi se, nažalost, moramo mučiti da u školici držimo te neke aparate, pa dečki u školicu odu 2 sata prije, pa kuhaju, pa nose u blend. To je nama dosta problem, ali i dalje smatram da je ljudski faktor najbitniji. Mm-hmm. Znači, nikad po meni nećeš napraviti toliko fin koktel koliko će ga očarati rad bartender. Nikad. Znači, sjediš za stolom i ja ti dofuram koktel koji je najbolji na svijetu i ali sjedni na šank i gledaj Matiju, gledaj bilo koga od dečki kak radi. To je osjećaj. Ja neću nikad zaboraviti Tomislav Dolac, vlasnik Old Pilotsa, jedanput mi to rekao i to je stvarno, mi prodajemo osjećaje. Znaš, on je to rekao za Old Pilots, to je stvarno isto. Mi prodajemo osjećaje. To isto radi i barman. Mm-hmm. A barman prodaje emociju i osjećaj. I to dobro skužiš već danas, danas stvarno imamo lijepih i barova i u Zagrebu i svugdje. Kad sjedneš negdje, osjetiš da li taj barmen radi iz srca ili ga radi, vrate, da ga odradi i to je to. To je najbitnije u stvari. Opet se vraćamo na ljudstvo. Da, odmah vidiš zapravo njegovu konekciju sa barom i sa vlasnikom ili gazdom. I kako tebi pristupi, to je na kraju, ja velim, 1000 puta sam bio, i sad, evo, u Parizu smo bili ja i Sale, u stvarno super barovima, u pol barova ne bi nikad ponovio piće. A to su barovi u top 50 bars. Znači ne bi nikad ponovio piće. Ali hospitality koji smo dobili tamo, znaš, 4 ljudi koji te dočeka, koji dočekate stari kod da smo mi zajedno u školu išli osnovno. Znaš, takav stil. On ima 4 barmena na bar veličine mog bara. Znači ja imam 2. Znači ima previše ljudi. Ali zašto? Zato kad nas trojica dođemo, on kad tebi napravi koktel, on je tu. Pa otkud ste, pa šta ste, pa ovo, pa iz koje zemlje, čuli smo za Hrvatsku, znamo ovo, more, to, nogomet, to, imate kako piće vi u svojem, imamo Maraskino je vlažeš, nema zveza to. I tu kreće priča. Nas trojica se zapričamo, on je u sekundu mako se. On se mako kod kolega. Jedan nek primi mobitel, ova dvojica ne rade ništa, evo njega nas. Pa šta ste rekli za Maraskino, za ovo? Znači, to je to. Ali piće ko piće, velim, ne bi ga ponovio. Nije mi sad bilo... A šta ste naručili, nešto signature? Signature, da, cijelu kartu smo im naručili. 4 koktela, pa još 4, 8 ih imaju. Ok, neka su dobra, neka nisu, ali velim, iskreno, nije me sad očaralo toliko. Da. Dok, na primjer, u baru dok smo došli koji izgleda ko Svenki, znači speak easy bar, ormar, otvoriš ormar, ulaziš u bar, ludilo teško. On mi je imao koktele, fenomenalne barmeni, jedan drži zimsku kapu, drugi ima šiltericu, znači totalno otkačena alternativa unutra, kokteli, wow. Ne mora niš značiti. Ja imam u Sunceniku od blenda, imam jednu rečenicu sam napisao, nebitno je ko radi koktel i nebitno od čega je. Bitno je da li ti se sviđa ili ne. Mm-hmm. I kraj priče. Znači, može doći Simone tu kapirole napraviti, ne znam ako mi se ne sviđa, stavim, ne sviđa mi se. I Bog, kako god da ti bio. Apsolutno, da. Ali ljudi često, zato što ga je radio neko i nešto i koriste to, kažu da je dobro, a
Evo, ti si iskreno rekao, ja ti kažem da 99% ljudi da je bilo u Parizu, u tom baru, da sam rekao da je to, rekao bi da je brutalan koktel bio. Da, sigurno. Ali gle, opet, moramo znati da je sigurno, mislim, ti moraš doći do tog koji, ja sam blend, kad sam otvorio, svi su mi govorili, ma ti si kakvi, pa si kakav u Gunduliću, dole, kod Hepa, ja sam se pouzdao u sebe. Pouzdao sam se da ovih 20 godina posla koji sam radio negdje moralo ostaviti utjecaja i da kad ja otvorim bar da će ljudi htjeti doći probati nešto kod mene. I tak je na kraju bilo. Prvi godinu dana sam ja radio, ja, Pero i Matija smo radili i to je bilo samo radi nas. Jer smo radili neke koktele, to kad sam ti rekao, po tvom odabiru, jako smo bili pristrani sa ljudima i ok, dobro, blend je inače specifičan, kod nas dolazi 80% žena. Znači 80% žena i žene su uvijek najbolji kupci koktela. Sigurno, definitivno. Mm-hmm. Zašto? Mi muški imamo problema sa jednom. Pa je vraćanje čaša, nema ni tu žensku čašu, pa kaj mora biti pinki. Mi imamo problema, 100 u glavi, zake mi to ne smijemo sad piti. Pa onda naruči Negroni kojemu se uopće ne sviđa. Stari, ali on ga drži. Da. Cura, svaka će te poslušati, svaka će traži da je objasniš. Reće ti iskreno ili se sviđa ili se ne sviđa. Tada s curama je uvijek puno lakše raditi kad se tiče koktela i takve cuge nego sa dečkima. A jesi vidio to, mislim da je to neki bar u New Yorku, kako su napravili da muškarci ponovno krenu naručivati koktele. Znači, koktel karta i imaš samo nazive, ne? Znači, Negroni, Whisky Sour, ali su ti ovi napravili da su ti stavili pokraj svakog imena čašu kako izgleda koktela. Sad, znači, Hurricaneka sa cvjetićem, kišobrančićem gore, no. Čaša, viski, čaša sa kockom leda, ja ću taj. Da. I došli su na 50-50. A bilo im je 95-5. Da, dobra fora. Jebena fora. Ja, naprimjer, ja imam isto to, kod mene mora kad dođete pročitati cenik, ja imam cenik jako fora, jer kaj se dogodilo? Skužio sam da muž i žena ili cura i dečko koji su dugo u vezi dođu u bar, naruče koktele, uzmu telefon i to je to. Nakon nekakvih 45 minuta skidaju se s tog telefona i zujanje po lokalu, i onda smo imali tu jednu knjigu koja piše kokteli, mislim da je 81. godine izdana. I neko se uvijek digo do furo i počeo čitati. I onda mi je prošlo, ok, znači knjiga ih spaja. Knjiga je maknula mobitel, knjiga ih je spojila. I onda sam rekao, ok, mi nećemo napraviti cenik, mi ćemo napraviti knjigu cenik. I tako da naš cenik ti je prvo su ti nekakva naša priča o nama. Ko smo mi? Kao otkud ideja? Mi smo nekakvi priča Peaky Blindersa koji hoćemo biti jako dobri, hoćemo biti to. Onda ti ide jedna priča samo o Mohitu. Pa ide priča o Hemingway Daiquiri. Pa ide priča o Negroniju. I to baš priča. Onda ide priča o nama, gdje imamo nekakve, gdje sam napravio kako naručiti koktel. To je najteže što je u koktel baru. Pogotovo kod barovi ko, ne znam, blend i to, di ti kad uđeš, ću vidiš da su sve profesionalci. Onda ti do sad pio pivo, pozvao malo na koktel. Kaj sad, I onda sam ti stavio. Ovo kaj sam ti sad pričao, znači gore ti piše kako izabrati svoj koktel. Prvo odaberite alkohol koji volite, pa smo im tu naveli viskiju. Odaberite da volite slatko, kiselo, gorko. Sve što sam ti naveo, to piše tu. Kad znate to sve, kad dođe barmen, ti već znaš lagano. Stari, ja bi neke s viskijem, neke da nije kiselo, neke i da je dugo. To je to, ti si sebe riješio. Znaš, ispusti pred njom, super. Znaš, i ona ni sigurno ne zna bolje. Da je to. Onda ti imam, kaj imamo još, čekaj, teška istina. Tu ti je pod naslov niko te ne želi vidjeti pijanog nego veselog. Pitaju možda si i njoj ili njemu ljubi. Daj bakšu ili si pakšu. Nemoj piti i voziti, nemoj čak ni da trčiš. Tako da to i imamo te neke koje su izreke naše iz nekog posla i to je naš ala, nije neka lova, ali se barem nadelaš i to je naš da bude i smiješnih takvih se. I onda imamo klasičnu kartu i našu kartu. Tako da ti imaš praktički sigurno 20 minuta listat ta naš cjenik. I to sad stvarno vidim da sve više ljudi voli, uzima, čita, gleda i to.